Gasa, itibiyag. Apay nga imay ka dito'y taltalon ko, Mona. Taltalon mo? Ha? Nalipatamsan nga damat dagak ditoy. Awanen ti dagam dito'y. Ijay ili tayan ti dagam. Anyang awan? Ha? Saan ka nga agsao itikas na? Dagak day tadwa nga ektarya ijay asidag timangga. Aniya, naglaing kan? Kukuam amin daytoy. Awanen ti bingay mo. Talagaan na agom ka. Kasla saan tang agkabsat. Naag-agom ka, Mona. Sika tinalawag nga agag-agaw iti sanikuwa. Saan mo atagi ko in amin tatawid kumatday ta? Tawid ko dagitoy tasya kon timang suksukay. Anya pa iti kayat mo. Dakdakkel ti sweldom iti pagtrabahuam. Uray matsika. Dakkel ti sweldo ni bakit mo ijay bangko. Apay akayat mo pa'y laang atagi kwaan ti tawid ko adaga. Pumanaw kan. Awan karbengam abungadak iti daytoy tawid ko adaga. Kukwak amin daytoy. Apay aya, anya manen tinagririan nyo kini Mona. Saan mo man nga ipalpalagip dayjay tamarurudak. Husto mo't asimang petak idinagawid da nga agasawa. Sigod ano makita dak, busbusin na andak. Ngam ita, diretso da na pimanaw. Agasem, kinunana ako kuha na kano dayjay adaga. Jay doang ektarya iti ayan ti mangga. Ay, nabayagan a pagririyan nyo day tadaga. Iso pa yan ti rason, no apay nga imadayo tirik nayo iti tunggal maysa. Anya ti kayat mo nga ramidak. Ited ko dayjay adaga ken ko ana. Naglaingan? Benito lakay, an-anwam aya tinalawa adaga. Di munto pa'y mamulaan day takagudwa ektarya. Day tantulakit din talo nga ektarya. Pamula ato. Asino nga'y ti agmula, awan met ti mayat nga agtrabaho kan ka. Agtal na ka man. Saan da kaya ti agtrabaho? Uray dagiti kabagyam, gaputan na unget ka. Parigatem pa'y nga umuna dagiti trabahador mo, sakbay abayadam ida. Tatang, di magas kami kinilakay ko. Tadadamaga. Aniya aya na ita, anak ko. Ay, pasensya ka na. Nakaro na ito'y uyak ko. Jay tawid ko adaga. Saan matakayat nga itad ni Manong Benito? Kaguranak. Anya ka di talaga tipod no? Tatang, tumaran yun day tilagas siya. Ay, pasensya ka naman ang. Sumrumanan ti sakit ni tatang. Uyak manan nga uyak. Anya aya ti sakit na. Komplikasyonan na. No adda kumawayam. Si kapay laang ti mangipa-check up kan kwa na. Awan oras ko. Sika, tawan mo't aramidam. Mapan ko kumamot tulungan ni Manang ijay bangkagmay. Ngam gapu taban-bantayak ni tatang. Jakon masangaw. Kat ano sama? Kasi kamot ti inaudi amang tarakin kin ni tatang. Alin tatang? Ingka pa'y laang agid na. Kasanon, di tungtungan mi. Awanan na. Nayaw awan manan. Pag ginanaan tapay mo ni tatang, amanang muna. Total, adamot lugan nyo kin ni Manaw. Agsubli kayon tumanan Ay na, nagrigat agsubli-subli. Pambaran nyo mutan amang bisita kin ni tatang amasakay. Ay, balasan ka. Nagawid ang damanang mo amuna. Untatang. Ay, saan ka day anang ibate iti igatan ko iti agas ka. Inyara sa askaw, sakbay apim manaw da. Ngam awan ka no, mati kwartada.
Ay na, imbag lakit din at adapay di pensyon ko. At dapay matkit di agas mo, tatang. Apay pailaan ngay, ngagpagatang ka. Patpadasik laang mo't ni manang mo. Nuadaman laang panangisakit da kanyak. Ay, agpadada ka ni manong mo abinitaw. At tawid laang, ti kayat da kanya. Kumusta ni tatang itinagmalam? Mayat ka din, dirik nana? Mayatan lakay. Diri naman nalagayam ni manang muna. Itay imay da dito'y balay. Ha? Anya, diri naman? Kasanaw, kasangsangpot pay lang ni manang muna. Jay tawid ng tidamdamagan na kin ni tatang. Saan naman la kinumusta ni tatang? Sos, dagitimot kakabsat mo. Anon daya ti kwarta? Kat nagsaya at ti trabaho da. Jakman amo kada kita akakabsat ka. Dayta pa yan ti pagiginuraan da. Ay na, kita umanday ta. Pagapabaan dan, tatawid da. Wen nga raw, dayta pa yan ti pakapirjan ti relasyon may ngagkakabsat. Ay, Oh, wen gayam, mangan ka na. Imuna kamin anangan itay. Sige, tayo nakpay patumarin ni tatang. Ay, malpas ko ama padanuman da iti taltalon. Ruutak mo ti tambak. Nasken na malpas ko amin ita. Manuel, Ne, manong binitaw. Nakapasyar ka man dito taltalon ka. taan mo man met abok buko danday tadanom. Tamasapol ko met. Nay, saan ko abok bukudan manaw? Kinapudno na. Ado da kiti nakibingay. Siya akong tinauday. Kasapulak pa'y tidanom. Saan pa'y ka di nga umdas asikat imuna anang padanom iti taltalon mo manaw? Saan ka sumungbat iti kasta, Manuel? Laglagi pam. Naikamkamang kalaang iti pamilya may. Ay, dispensaro nakmanaw. Saan ka, abastos? Anya, ninungtan na ka ni Manong Benito? Wan, kagudwa ektarya lang yung pinadanumak. Idinto ta iso. Talo nga ektarya. Di namat ngarod matalon amin. Ay, pasensya mo ti kabsat ka lakay. Jak amaw na payakastada. Ay, sukit ngawan ka aruba na. Gapoy ti kasya nga ugali na. Ay na, amin kami aman nalaw. Kagura mi ti kasya nga ugali ni Manong Benitaw. Ay, sabalin ti ugali ni Manong Benitaw. Nagbalinan nga agaw. Idinarigat ti biyagda nga gasawa. Intalak ni tatang day tadaga. Tapno talunan na pagbiyagan da. Itatarim mang aydan. Kun addan na talgad at trabaho ni Bakanang. Nagbalinan nga agaw. Ay na, mukasta ka na ayaw ni Manong Benitaw. Ang mga nudyak makapagtapal. Ay sus lakay. Saan ka ngagsaw iti kasta? At damat riknak bakit? Uray no na ikamkama nga klang. Respetarak ni Manong Benitaw. Ngamno kasta ti ugali na kanyak. Ay sos. Jak lamaw. O Benito, kita alakay. Di mo manen kaadwan ti kanam. Gumatang-gatang ka iti ado amakan. Ita, sanak paritan. Para kadagiti anak na dayta. Anya mata na klase abiyag daytoy. Ken addahay blood mo lakay. Iso atimbangam ti kanam. Anya pa'y lati serbiti agbiag. No bawal mat aminan. Ayun gayam. Nadamag mo ka din nga agsakit ni tatang mo. Wen amokon. Apay adi mo mapansarong karan. Jak pa'y masango. Anya asaan amasango. Nagwaya ti oras mo amapan. Adamot lugan mo. Uray anya nga oras no kayat mo timapan. Makapan ka. Di nakmandiktaran. Kan may sa, adda ni Che ang mga sikaso kan kuwana. Sa balilat tamot numapan kayo nga anak na. Wen, mapanak to, inton masangok.
Apay akasta kayo nga anak ni tatang. Agpipin na to dun kayo. Sikahan, timapan. Sika, no kayat mo timang bisita. Inkalata. Benito. Kinunakmat kan ka adinak diktaran taada bukod ko apanunot. Makapaawan ka itigana sa mangan. Nagmalas kit din di kastoy abiyag. Ni, manang muna. Imay kamot ka din nakipalingkay. Dito mo, tinapanak. At ginatang ko ang sapatos ko. Iso day tawit mau. Nasayat mat na nakita ka. Damagak man numayatan ni tatang. Mabalin ko ka din akasarita. May papan ititawid ko adaga. Pamanang. Mayak mo na, muray kasanaw. Impa-check up mo ka din. Nga nang, hindi na palabas sa lawas. Nakipila kami ija ospital. Ay, dahit nakatiyak kaya tanaga tidug tipila. Umay mumat bisitaon ni tatang amanaw. Sigurado ak pa'y amayat ti kasasad na tapno makapagsarita kami anasayaan. Mayatong, mabalin mo ti umay. O sige, umayak tungarod. Anya ayan dagiti ginatgatang mo. Dagito'y magtimpagatang ni tatang. Kaya't natitinapay kong gatas. Kasta ka di. At dapay jak na gatang manang. Di vitamins na. Nanginamot ngamin di resita di doktor na. At kurangan da ito'y nabati ako ratak. Pagpasahit pa. Aya, kat. Gatangam ton aing ton sumarunong adda kwartam. Sa magasot lang ti kurang naman Nayunak ko ma, nga maawanan ti kwartak anabati. Masapol nga ag-withdraw ak ijay ATM. At dan sapay mat nabati a vitamins ni tatang. O di supay lang ti patumar mo. Masayat mo't manong binitaw. Tao may mo bisitaan ni tatang. Ayan na ka di. Nakaidda nga ijay silid na. Kaya't mo ka di ti mapanijay. Wanaw, paumayag di taon. Abay, nakapsot ta nakaida? Saan mo't kitday? Aging ina na lang. Wala. Siya kon timapan ijay silid na. Sige manaw, idi pa yung urayan na ka. Ato ti trabaho ijay talon. Amok amanaw nga ado tas asikaswang. Mala, mapana ko niti silid ni tatang. Pumanawak madla at dagos. Imbagada nakapsot ka. Napigsa ka ba'y matgayam? Agkamat dumaminsan na panagulaw ko baraw. Tatang, noong umay dito'y ni Mona, ibagam at tawid ko amin di talo nga ektarya. Dayta ka ti umay mo iba ka. Amok ngamin akayat ni Mona ti makiagaw iti tawid ko. Ay na, agpada kayaw kini muna. Umay kailang dito'y balay. Gapo iti tawid. Sandak man lang ako mustahan. Sabaliak tatang, ni Mona ti kasta ti ugali na. Kasano ko mga ipatawid ko kada kayo. Dagiti daga. No kasta mag ti ugali yo. Tatang, naagom kayo adwa. Kini muna. saan apod no dayta, tatang? No saan kayo ngagbalbaliw. Ibabawik jay tawid yo. Kat itid ko amin kinitsi. Saan yo amaaramid dayta, tatang? Nasaysaya at nga amang ti panagbiagyo. Gamti kabsat yo aniti. Di yo pa'y malagi patulungan. Tatang, at dalaang rikrik na iso akas tati pangadang mo. Masapol nga agpaimbag ka. Iti kasta. Sumaya at ti panunot mo. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kini tatang manaw. Kaano pa'y ang masakit ni tatang?
Apay, adi mo man lang imbagbaga kada kami. Kumanong, Kayat mo asikati bida iti imatang ni tatang. Ket da kami ti kontrabida. Kasta ka di. Kayat mo nga ited na amin ken katitawid. May saka nga agom. saan ka kumangagsaw iti kasta, Manong Benitaw? Tayay taltalunan nila ka ikaw. Kagudwa lang tiktarya ginatang na. Nagbannugan na dayjay. Kat saan kami adimawat kinitatang iti uray singkaw. Nalaing ka mata niya. Imbagam kinitatang, asaan na kami apatawidan? Tasikalaang ti agnomar kadagiti daga, ha? Nay, awan matimbag bagak akasta, Manaw. Idi pa'y lang amuyaw ang masakit ni tatang. Masapul ka di pa'y nga ibagak kada kayo nga umay kayo. Oh, Uray ko masaan ang masakit ni tatang Rumbang lang nga umay yubisitan. Limabas jay lugan da muna dito'y balay itay. Nakitak ida nga agasawa. Siguro mapandabisitaan ni tatang. daytan ti ibagbagak. Mapan nakasarita ni tatang may papan ni ti bingay na adaga. Kunak man no nagsarita kayon kin ni tatang mo. Unmet, Jack kayat dagiti inibatan na abalikas kanyak. Nasakit adengkan. Amirisem anaimbag dagiti sao ni tatang. Pudno ka di dagichay. Saan apudno? Saan mon apaglibakan, Benito? Adda kinapudno dagiti imbaga ni tatang mo. Saan mula akayat nga awatan? May sakamat. Kunak man no siyak ti panigam, ta siyak ti asawam. Gaputa amok nga adda kam mali iti aramid mo. Dakes ti agbalin nga agom. Dakes ti agbalin nga agom. Nang runa kadagiti kakabsat mo. Isu nga agbalbaliw ka kuman. No di mo kayat amapukawan ka iti tawid. Oh, tatang. Makapangan ka matgaya man. Awan balasang ko. Napigsa akaw na. Gaputa saan nakabaybayan ti kabsat yaw aniche. Nalaing matgayam nga gasikaso ni Che, tatang. Ay, talaga Saan nakas kada kayaw? Malagip daklaan. No umayo ibaga. Titawid yo. Tatang, di ka kumamat agsaw iti kasta. Puros tawid lang, hindi umayo ibagbaga kanyak. Ay, ibagakan ka itan. No saan yo abarbaliwan, ti kasta agalad yo. Awan na pulos, ti tawid yo, amaala kanyak. Anya? Ay natatang, saan ka mat kumangagsaw iti kasta? No adaman ti rumbang pangipatawid akadagiti nalawa adagdagak. Awan sa bali, no dinitsi akabsat yo, taiso ti mga asikaso kanyak. Anya ti kayat mo, tatang? Mabalin mat nga umayak dito'y itinal daw, tapno asikason ka. Mabalin ka mat nga alaan ija balay. Nawaya ijay. Ay na. At dabakan ti asilid ang mabalin mo apagyanan. Aircon, jay silid. Mabalinak mat ang mga la iti caregiver ang mga sikaso ken ka. Mga laak iti nurse a caregiver mo. Dito'y balay ti rumbeng apagyanan ni tatang mo na. Apay aditoy. Sigurado ka ang maasikasom ni tatang? Kat naglawa di taltalunam anas kan nga asikaswam. No ka ba alam timang bayad iti caregiver? Kabalak man. Kasanon no maospital ni tatang? Nalakalang, ipa-ospital ko Apay, sigalaang dadda kwarta na. Makiin-innagaw kaitan. Gapo ka di iti tawid, iso akas tater aramidam? Anya atawid nga ibagbagam? Amo
Ukon ang nagsarita kayon kin ni tatang Manong Benito. Binalaagan na kan may papan ititawid mo. Oh, Mabutang ka ang maawanan ititawid. kasmetlakin ka muna. Agpadatalaeng amabuteng amaawanan iti tawid. Iso asaan ka kumang aging lilinis. Amok ti agtartaray, di ta panunot mo. Anyang itatang. Asinaw kadagiti kakabsat ko ti kayat mo ang mga iwan ken ka. Ayawan ti papanakadakwada balasang ko. Ta dito'y ayan mo ti kayat ko apagyanan. Gumura dan tumanen tatang. Hindi. Sandak apagan ano. Nga uray la kumaumay dak bisitahan. Apay, hindi imbagak nga awan tawid a maalada. Pagin inagawan dak matan. Ungarot tatang. Day tapay ang timang dadaal iti relasyon may ngagkakabsat. Ay, bingbingay akong tidaga. Iwaras ko kada kayo nga agkakabsat. Kat gapaw tasi katinaanos nga anak ko. Rumbang lang, adakdakal ti matawid mo. Naimbag kadakwada, tada na talgad, apang gedanda, tanakaadal dakad nga road. Titawid saan arumban apagiin nagawan. Ipangpangaruna tayo kidi nga aywanan. Ken ipateg dagiti naganak tayo. Taday tatimay sa abilin. Ti apo tayo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Lakay, umay ka, darasam. Apay bakit? Kita mo, iparenovate mo't danana Ophelia di balayda. Ketwin, da kami timang renovate. Anya, nagado ang pagtrabaho am dita. Kas kalaag bibisin ang mapan agtrabaho dita. Ay na bakit karo bata dagita? Masapul mat atulungan ida. Mano, ti ipasweldo da ken ka. Gaputa ka aruba, 5 gasot laeng ket umanayen. 5 gasot? Ha, saan kan amapan? Anya? Ket no nakarubuata kun. Sige, padasam ti mapan. Ay na, anya ngay nga ro ti aramidak ita. Mapan ka ag kargador, wano mapan ka ag konstruksyon, nagado ang mabalin mo apag trabahuan. Anya langan ngay ti maibaga ni Nana Ophelia. Sus, anya kumamat nga iti maibagada. Ad-addan atagibas si tendata. Bakit? Asino ay timang tagtagibasit kadata? Adda ka dimang tagtagibasit kadata? Ibagaman bakit? No adda ka arubata, akasta? Ne, iparenovate yung matgayam da ito balayo, Nana Ophelia. Awan, tanabayagan ngagtutod. Ay kat nasaya at ano kasta. Nakaurnong kayo siguron anya. Gaputaad da nila kay mo ijay abroad. Ay nakatuan mo't manumat nga minan atawan na ijay abroad. Anya nga iti pagbalinan da iti balayo. Amangan mo't no isunton ti kangatuan. Saan mo't? Bonggalo lang ti kabailan mi nga iparamid. Ay, imbag at tamalpasan da iti balayo. Da iti balay mi. Ay na, di mo't lamalmalpasan. Kaano nga tamot aya ang maituloy mi apatarimaan? Haha, bakit? Umapal ka kini Nana Ophelia. Tamay patarimaan dati balayda. Wan nga rod lakay. Makita ket tiles je balayda ken marmol. Nagpintas pa jay CR ngar aramidan da. Daytoy balay.
Manun atawan anarugyan, ngam saan pa'y analpas. Ay, katag trabaho akmat bakit ngam kusa nga talaga ti sweldo. Anya nga tano aglako-lako tapno adda maurnong apagpaaramid to'y balay. Ay katadakan ka bakit? Wan, day talaangan ti aramidak. Umutang akon iti pagpuunak. Sige bakit? Suportaran ka iti day tangar midam. Jakmat itulok nga umapapalaklatan. Mga ramidak iti pamuspusan, tapno malpas da ito'y balay, lakay. Uwan bakit? Agtinulong ta. Anya ngay Dante, kunak man no umay ka agtrabaho iti balay. Kung amin nana, adamat ngamin nastrakak at trabaho ije ili. Kasta ka di. Ur-urayan ka, taamok analaing ka a karpentero. Kaya't ko kumamat amay sa akadagiti agtrabaho ije balayo nana, ngam adamatan imo na atrabaho. Maawatan ka matkit di, Dante. Angam, kas nakitak nana, malmalpas matan ije balayo. Juan, ipaspasambot ngamin nila kay ko, tapanawon ka nun ti panagtutudo. Ay katuan Basit langan, malpasan. Mayaten ti pagyanan mi nga agina. Saanan nga agtenten. Bakit? Umay kan tamangantaan. Anya ayat sirip-siripom di tatawa. Lakay, malmalpas met gaya man di balay danana Ophelia. Katuan mat. Ay na, ingka ngamin akitaan saan mo asirip-siripon di tatawa. Nambarak ngay amapan mang kita. Ibaganan tupay nga umapalak. Day takot ti madikan ka bakit? Sabali ti linaon ti panunot mo. Saan mo akayat nga aklunan nga umapal ka? Nga madlaw mat. Nagkaro ti apal mo. Agtal na ka man. Tila ibagbagam. Anya kumangay ti apalak. Ket aglalalaki. Bakitanin? Aglalaki pailaan? At dalalaki na kunam? Apay, di mo amo. Iso nga rod ajak kayat nga agtrabaho ka di tabalayd na. Tadakas ti impluensya day taabakat. Ay sus, italaang anang kutikas ta. At dalalaki ni Nana Ophelia? Ket si kapay tinakangagak? Liklikak day taabakat. Tadyak kayat ang mairamanak iti dakas nga imahe na. Bakit? Pudno ka di dayta nga ipagpagam. Uno aramid mulaan. Ag-online selling ak iti badbado. Kastamot tan iti gamit ti balay na Ophelia. Wan nga rod, nakitak dagiti impos mo. Inlay ko amin, takayat ko ti agorder. Sige na, agorder ka. Nakitak ngamin kat nagpipintas dagiti lakom abadbado dagiti uping. Kat kayat ko nga igatangan dagiti anak ko iti para pasyarda. Wan anana, agorder ka. Imbag taad damat business mo itan. Kasano, imapalak ngamin kada kayo. Kaya't kumot amalpasan ya balay mi. Kastaya. Iso amalaksid kadagiti online selling abadbado. Agla ko akpay iti karne. Isursur ko. Sumatlagaya, manakita kayo kinilakay mo iti na minsan, anaka-tricycle. Ay nanana, tila pakadandanunan mi amang i-deliver kadagiti lako mi akarne. Nasaya at nukasta. Ay deliveran daktuman mat nga rod iti karne ti manok. Wana na, intun bigat ton tabarbaro dagiti lako mi. Mano akilo ti alain nyo, tapno ireserba kon. Adamat business mon. Wan, iso ang mga lakan itilakok. Nagkapo ka mat di tabalay danana Ophelia. Wan, tanapan ko in-deliver di order na akarne ti manok. 3 kilo ti inala na. Naglastugan anangala iti 3 kilo. Adda kwartada ngamin. Gagangay na tada ijay abroad nila kay na. Di ko namkit di. Adda lalaki na amang suporta ken kuana. Bakatan? Anya? Adda lalaki na?
Apay, di mo amo, awan mo tinadamdamag ko akas na. Apay, saan ka amas daaw, anak ka ipatakder itikas takadakkel, abalay na? Asino kumangay ti lalaki na? Ha? Aduda! Aduda? Ay una yan. Saan mo't amadlaw iti langana, nga adda lalaki na. Tanasing pet, ken addan edad na. Siyempre, nalenggayam nga pamarang. Si kala ang tinakadamagak kadagita Mare Dalen. Ha? Saan akpay anapan kat di takaar-aramig abalay da? Ay na nagpintas. Kompleto ti appliances da. Nagmayat di kusina da. Baro amin at TV kas kada ref da. Siyempre, inted amin da kita. Ti lalaki na. Ha? Kaya't mo asawan. Baknang ti lalaki na? Ay na! Aduda, mare. Saan lang amay maysa? Iso ang magatang na amin akayat na. Sabagay, napintas ngamin ni Nana Ofelia. Uray addan edad na. Kat, si Kangay, aping agbis-business ka? Tapno maituloy min ang mapatarimaan ti balay mi, mare. Manun atawan akas na. Padakalamat akas iti balay ni Nana Ofelia? Saan? Basta malpas laang. O sige nga rod, mare Panawan kan. Tamapan kami pa'y agisursur itila kumikin nila kay ko. Apay ay asaan ka amakatal na? Pampanunutak nga ron. Agpatarimaanan iti babbalay dagiti kaarubat Daytoy langan balay tatidaan. Ne. Kat no ni Nana Ofelia lang matiamok nga agpatpatarimaan iti balay. Apay, ada ka di pa'y sa bali? Ni Mari Vic. Ha? Kababay na iti balay ta. Nakadadaanan. Ay, katanya ngayong harod. Awan mo't kwartata pagpatarimaan ta. Aggagat ka ngamin Ni, apay akas tapay lati maibagam. Katnuan anagan, jak pa yan aginana. Day tala agtrab-trabahon ti aramidak. No kumangamin tatulungan nakmat. Anya nga iti maitulong ko kan ka. Kayat mo nga ag-construction nakmat. Agkargadora kasta ka di. Sana kasta bakit. Kitaam ni Mari Vic. Aglaklako. Mabalin mo mat nga aramidan ti kasya. Anya langan nga iti maibaga kanyak dagiti tattao. Agrigriga taklauna yan. Ay, day takit tirigat na ken ka. Dagiti ibaga ti tao ti pampanunutem. Saan ko maakasta bakit? Ti adda akabibiyag ta ti kitaem. Lakay, daytoyen di impa-update ko a bank account na. Kat, adda ka din umanay a pagpatarimaan ta dito'y balay. Mabalinsan arugyan ta, lakay. Ay ket agbiro ka nga rodan iti trabahador. Wen, lakay. Anya ka di ayat ikayat mo. Di tamat mabalin atuladan ti balay ni Nana Ofelia. Tawan mat dakkel nga urnong ta. Basta dadwa asilid. Ken kusina na matan ken salas. Mayaten. Ekstensyon ng tantumanan no addaman maurnong tan. Wen, lakay. Tinapatag. Malpasan to'y balay tayo. Dalen! Oh, apay, Nana Ofelia. O may kaawisan, taipables ko ti balay mi inton Domingo. Ay, nalpasan. Wan, nalpasan. Iso nga ayaban kayo akaaruba, tagkikita tayo. Alas 10 ti rugi ti selebrasyon. Umay kayon tuwa, tadalityon. Day talaang lechon. Ay katado pa'y mat ati sa bali asagana. Kita no makaumayak. Tadamot celebraran mi inton Domingo dito'y balay. Anya ti selebraran nyo. Anniversary mi mo't akin nila kay ko. Kasta ka di. Ay, naggidan iti pa-blessing mi. Wan, aglechon kami matlang. Ay, agpapada nga ron ti sagana tayo. Kanado pa'y
ti sabali asagana mi. Ay kat umay kayon tulata akin nila kay mo numalpas ti selebrasyon nyo. Ay abamatan dagiti anak yo. Taad dati parlor games. Agbibisina kaya iti lechon? Apay bakit? Inimbitaran na kakadin ni Nana Ofelia, ija house blessing da. Wan, dayta timay na imbaga. Husto nga rod Nasabat ko kat ngamin, kat day tamot ti imbaga na kanyak. Kunak amapanta, tawan met ti papananta intun Domingo. Imbagam dayta ken kuana. Ketuin, apay, pudnumet nga awan papananta Imbagak nga anniversary ta. Kad saan ta amakapan? Anya? Ay sus, tila ibagbagammet. At dayamat anniversary ta. Jak kayat timapan? Ay, mapanak to Tagagayam ko matdagayay. Kas ka lang agbibisin iti karne. Saan nakasta bakit? Panangipakita iti panakipagayam da itoy. Panakikaro ba? Ay na, si kamet ngamin. Day tala apal mo ti agado. Dakes ti kasta nga aramid bakit? Agyaman na, tanakaumay kayo. Talaga nga umay kami, nana. Insurot ko pa'y nga rod dagiti anak ko. Nasayat nga rod no kasta. O kita, nagraragsak dagiti upi. Awan ngaming klase ta. Ngam, Apay ngay, awan mat ni Maridalen. imay nilakay na, kadwa na dagiti anak da. Diyak man na mo, no apay asaan anak ka umay ni Dalen. Ngam inayaban niyo, nana. Wana, napanak di tabalay da. Iso a mismo tinakasarita. Ngam kuna na, nga da ka no celebraran da, ita a Domingo. Angam kuna nila kay na nga awan mat. Ay na, nagulbud manan ni Maridalen. Natiliwan mat nga ron. Ay, badlaw ko kan kuana ngayat adayo na ti bagbagin. Ay na, kasta ti ugali na, nana. Siput-siputan na dagiti kaaruba na. Kasta ka di, Naapal ngamin. naapal ko na. Apala dakas. Jay uray la dadaalan na ka. Tapno kayat na amadadaal ka iti sabali at tao. Inarabid na ka din takan ka. Namin adon, nana. Iso ano adda ibagbaga na kanya. Saan ko nga ikan kano? Adda nga tamot na ibagbaga na kanya. Adda, nana. Ngambayan yun. Taamok asaan apod no dagiti. Ti kayat nalaan. Kat dadaalan na kagapo iti apal na. Kasta kayam. O sige, bayam nga rudan. O may kakit di tamangantan. Agpapastaman nga agsida iti lechon. Aywan anana, agragsak taman kit di, tanalpasan to'y balayo. Kandandanimatan malpas ti balayo. Nagadumatan na kita inyawid mo amakan? Ni Nana Ofelia tinang paiyawid ka dagitoy bakit? Anya kalakit din aya. Panagkunaday taabakan. Jak makasida iti karne. Kat no di mo kaya't asidaan da kita. Di ipakan mo iti aso. Apay ko mga ipakan ko iti aso kat mabisina. Day takit ngamin. Aw-awisan da ka, di mo kaya't timapan. Ay, ngam amang bakit? Nagpintas di balay da siya. Agpaaramid pa kano iti parkingan tilugan da. Anya, patyamat ang makagatang da itilugan da. Hulugan iso. Kahit, apay ko ma. Hulugan man mo nukas. Saan mon a problema enday ta? Amok to pa'y matlaang ti paggapgapuan ti kwarta day tabakat. Ay sus, bakit sumardeng ka man amang daddadael ken kwa na? Apay ay akasta ka. Naapal kalaunay. Ikatem ti kasta amadi nga ugalim. Oh, Maridalen, si kamot gayam day ta agsirip-sirip dita. Jak nadlaw, tas asikaswak ngamin dagiti masetas ko. Nalpas gayaman day tabalayo. Wan, umay ka ngamin dito'y saan ka nga agsirip-sirip dita? Saanan?
Dituyak langan. Umay ka, ta ipakitakan ka day ti balay mi. Saan akas ka pintas day ta balay danan na Ofelia. Ngam tinapatag, nalpasan. O sige, umayak man nga rod. Imapalakmat ngamin ijay balay danan na Ofelia. Mapal ka mat. Imapalak kat tinulungak nila kay ko, tapno makaurnong kami. Mabalin ka di ang tulungan nakmat. Tapno makaurnong. Unan, si kapay mat akaaruba kan gayem ko ti saan ko atulungan. Kaya't kumat ama ipatarimaan ti balay mi. Matulungan ka amare, kan kastama ni Nana Opelia. Matulungan na kamat. Ay, diyak kaya't yung patulong kan kwa na. Apay kumaasaan. Adu ti gagayem na amabali namang tulong kan ka. Ha? Kasta ka di? Wen, inton bigat no addawayam, mapanta di tabalayda. Kasaritam ni Nana Ofelia. Ay, mabainak amapan. Apay kumaamabain ka. Ngamin, dinadadaal ko. Man nakaawat ni Nana Ofelia. Agkid daw ka iti pamakawan kan ko na. Saan nak nga ta akagura? Apay kumaakagura na ka. Agkakaaruba tayo. Dayta tilaglagi pam. Tidakes nga apal, timang sabidong iti panunod. No daman ti apalan tayo iti pada tayo a tao. Ket pagbalinan tayo ko mga inspirasyon. Ket agaramid tayo ko matiwagas. Tapno magunod tayo mat, ti baligi iti biyag. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.